Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Wat la kapor kalayat stat bat ki jingkala kilawan man la kasngi. La kalong haka im lang salang ketreka kata ke kamai kaji. Bat habaro ki benta jong ke jing baman la kasngi. Henry hapok West Castle Hills hagini kisngi dangdon uwei urang ba ubadang penankam bansyong do kulai haba ulej uwan wachadu syasor nokston. Uni urang ba udai uba Westar Tongwa nakasnong nong kadan kabaran hagathan maurok rembrai ha West Castle Hills District. Kabajengai tangkumba arpulai kilometer nakasor nokston. Kai kabala pelong yuni urang ba banlej banwan da kaba penankam do kulai om daki kali kabati CCTV kalayo banyakran markhmat bat uni urang ba hakasnong non den kat ba udang pensyong that bat penbam plang yo uni kula jong u yo bola ai kerteng kok mot Westar Tongwa nong kedai kan hano kan nong kedai oh rambrai tapi mudih no kata te pichong kulai te kata ne la Islam lah, na adu dangri ke songkula yang rentang lah enak tu, senawan. Hai biang kena lap kena pun lockdown tu, rumah sereng hap, selah kita. Kemudian lembaga lockdown mau sepelong lat pin songkulai. Kada tak. Yang korduk kali. Iya reportnya. Ula biang. Abu ngaya je ni po, iya nak tuin nak suruh nombak tu, hasil. Kamalak suruh klau. Malak suruh klau. Nomor satu jadi. Kita like tak. Like entah. Kita kamai speed kan? Speed kali. Long. Memang like subah mayure. Lah. Sekali tu bang punya lalu ada baca plan. Asal mana? Nomor mana? Mari cakap arut bahajin.